Our real home is heaven. Kalu ai la, ono le tatou nu moni o le langi, o le mea lea, o le mea mua ke whimanga ke iloa, tatou te le tu maua I nei. Ka koke le whavavau I nei. We're not going to be forever here. One day we'll be gone. We are only here for a while. We are not going to be forever here. Whakusa e paulo o tātou tino I le whale I. E lea o lea o mo'i ngā kikiro mai ai, o lea o mo'i lei tu tonu o le mea lea, o le tino o lea. Fōli ngā mā ngai a ngā kikiro mai ai, that's not the real me. The real me live in this fōli ngā mā ngai a. Whamai kara paulo, a wā ua mātou loa, a whai e lata e le petia lo mātou whale. For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, he's talking about this body. O lo karangoa I le tino lea, me kara paulo, o le whale ie, ai longa I se sili longa sila fia, I mea ngai o whale ie, ngai lo paulo. A me kara paulo, o ao inga le petia le whale ie lea, mai lora ia lea, ua ia te mātou le whale mai lea tua. While you're in that house, that tent, there's already a building prepared for you. O lo iai le tangata fou, o lo iai le tino fou, o lo iai le whale fou, ua saunia mo e lea tua, I le langi, ma le olo e whavau. Lala winga kara paulo, ua nao singa me mapu iai. This body, that body, this world, your residence is just a place. E whasauni ai oe mole no foanga moni. We are just here to prepare ourselves. Think, try to think eternal. Kama whai e mā whau, e wi ngā mama ngai a tatou me whai leo langare ngai. If you have that eternal perspective, if you have that view of the eternal life. Ka koke fia ola umi umalava. Ka koke fia ola up to 100 years. That's nice. Ese kai mi fata pula ele tu mo tato, o ise feo ki pupu, o ise feo ki umi, o ise ola umi, o ise ola pupu. Ai le fakusalia nga ile nuu leo fai mai ia le tua tato nu. Ile no foanga moni le fai mai le tua, o le no foanga moni o I tato. Ua nga o singa me mapu ai, e leo se fale tu mau. O le whale I. O ngisi la, ua pele wha pelenga o le whale I o le mansion fungan. Vali aku lea mea. Wha fōringa au leia e lea mea. Ka kui a mama. O isi kai wha mama I e ongo mama I. Forgetting, it's just a tent. O le whale I e ke pole ke oki, e ke pole ke kinga ainga, e ke pole ke saua aina. Mai kala paulo il matau pu e wha tau vanga me, e masangia sawanga. Ai mamafa manuia o lo whakari mai le langi ma le o le whawawang. Church, it's just a tent. O ngisi fo ua whakamala le vaenga o lako tent. O le aso o sa vali mai peo koliaka, o le aso o sa ua wha mai vai. Asea, le vaenga o le tent. Amen. But the reality, it's just a tent. O le whale I, wanga se mea tātou te mapu iai. Mai kala kuspa ia, e o mai le teime whaaleanga ina ai. We have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. E ielo kako whale e whaavavau. E le whaia e lima ia, o le whale na whaia e le atua. Can you imagine that? A le alu e suwe mai, o ke alu o te sau, ang whapele eise mea ko ke ngongofu ai. A mai kala Yesu, o le mansion, e te le whale o lo tama.
E ko kele le whanga waro tama, and guess what? No way if I pay ngai onga le ofi. But there's still room, there's more room. For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, it makes me feel guilty of not being able to present this as it's supposed to be. So you can join me to enjoy the sweetness of the truthfulness of God's word. Whakaikaingala, pe ole mele, ne wo kongo ya, ila ukala. Whame ele te me whalea ngai nai. Ole upunga whao ngai ngā, ole kata luo. Kata means down, luo means destroy or loose. Le wingala karapolo, whame e yeile te mi, e whape nā ona dismantle ai, destroy ai, le tino lea. Ke le whakula whape whakamalaga ko le teu te unga lenga o le tabernacle o le nofoanga lea whio ai ia lenga pa ia. Ai ele ke me whaleanga le tabernacle ai whauina le malu o le mea mausali o le mea mautu e a whio ai le atua e whaavavau. Lea la kako wa ai i o le mea ngā le tupu ea e iei le teimi e whaleanga ai nai le tino lea. Le la mole mal momosi ngā iai e iei le kemi e mangumi ai. O mga mangumi e iei le kemi e pala ai. Masenga whamkala o kala le peo fia maalia i le uri. Esko inga ngā o marona whaletua le tāwale. Mai tau ina lo matua. E anvea kara ko inga e alu whaperu. O kemi e whakau i e ma kenge po whinge e vai a kua lom kua e alu. La lau ke i ar ko inga la alu whaperu ulu a whamesi mea lo matua. Ia ua le anga nei tino. But the truth is, e le anga ka ko kim. E ke me le anga i tatou tino. E le whavavau tatou tino ia. E makua le anga. Le mai kara polo whau poe lua. Whamai, a wafo i ua matou whioi le nei fale. If I paraphrase, a wafo i ua matou whioi le nei tino. We are groaning. Wa mako lela vava, wa mato faki. We have enough of this house, of this tent. E leo whamena polo o fiu o ti ngā, o whioi, onga o ki ngā, e ui la vala, e ui ti ngā. A kiron meo whamei polo o la groaning. Whamei, we are longing to be clothed with our dwelling from heaven. O lo iai le nau tainga, mai ua mako whioi le nei whale, i lo matou nau tele, o le upunga e whao ngai ngā mai, o lo nau tele i le fia wha of wina. Do you sometimes realize that? E ini teime te wha ata i lo mafau whau, o le kingo ngai ke polonga e kausi, o le kingo ngai ke ki ngā inga i pea mai, o le kingo ngai alu ai, au kupe fa au lelei ma fa mangaia ma fa healthy fa me ka kuspai e ke me umai e ke me leanga al mele la ulia o le nau na unga le feo ia o fia ofu le kingo e le to e ma fai ai ona sala. As long as we're in this tent, as long as I'm in this tent, I'm struggling, and I struggle, you struggle. E ke fia mui aso uma, e ke kilo ku ke ki au le leia ku ngai lo si au ava e anga salai. E ke fia kau karsao e ke ukia loa ia masinka mai pepelo lalo ngakala. That's what we do in this tent. Mela fa mela ulia. We are groaning. Wa mako feoi, wa mako lela vavale ngai kingo. You know the best thing about heaven is not golden gates and roads and paths and ma crystal waters. The best thing in heaven is the absence of sin. And the fellowship with God. We have the fellowship with God here, but still sin exists. And here again, it comes up here. Olea, wa feoi, wa le lava ola I lang sala. Au fak ngai oi, le la mo mitinga, le la ngau ka inga ngai, le me fasili lo mana o ngai. Ai longa ia se la ve se mafau le me olea, wa le lava sala. We're tired of sinning.
We're tired of sinning. We're groaning. And that groaning, it's in present indicative, means the reality about them, they are living in the life of groaning. Hoi, le lava ma, le lava sala, le lava popole. Le lava masor salo, le lava atu vale, le lava vai, le lava fefe, le lava palaai. Mea uma fapenga, e maua au tato iai le fale lea. Whakoa absent lava ka koma mea ngā, pea tato o le fale le me lauria, mai o le fale le whai e lima, a ngā whai e le tua. Which is our new home. O le tato a inga, o le tato nu moni, le nu fau. O lo whatari mai, mo tato. For we know that if the earthly tent which is our house is torn down. No, that if is a third-class condition. It suggests uncertainty regarding time, not fact. If olinga mai ele kupuno if nga ka mai ele mokingo kong pole ala kaimi ai tupu olea ai le taimi e fale anga ina ele tino le. It's not a hypothetical if, it's a chronological if. In other words, it's when this house is destroyed. Ele kaimi fale anga ina le fale lea. Ele fa vauta to i le whale lea. E le whawa vauta tau i le tino le ngā e te tino ai le whanau le atua. It means when the tent is destroyed, it's going to be replaced with a building from God. A whale anga ina le whale ia lea, po le whale apitanga lea, whapena ona, ua whapena ona iai, ia le fale ua umana saunia ele atua mo tatou. But before I come to the second point, I want you to notice something here. Remember, I used to tell you about the validity of the word order. I le nganga kuspa ia. Ava aila kuspa ia mai a wa ua matou I loa a fai. Mai an ASP, for we know. But in the original language, the very first word is the word know, the word oidamen. Mea ngā whai mai ua mātou I loa. Lea leu ingo kala. O le whaata ua nganga kuspa ia. Sometimes the emphasis go with the order. O le whaata ua, o le mea piko sili o mga o mia kuskala e loa e kakale kusi ai. O le mea lai piko ai luman whai upu. Ake lon mea lai piko ai luman whai upu. The word is oidamen. Comes from the word oida, means understanding. What that tells us, e tā ua lou malamalama. Meo whakoi, whamei kākaren kel siango, ai se ame kele kel siango, ai ese uma le whaingo la kapua inga, ese la taltonunga, ese me whai ma whatinonga, ese le whaingo o langa. This is the answer, olea, ese oida, ese understanding. Va'aila le māngai o le understanding le Nang le upunga whao ngā ole no, because sometimes the word no is another word in Greek. Mo le context le whao ngā ile kua lau le upu no, but I would love the word understanding. For we understand a wā o mato malamalama. O le mera e loa ka e tupu e tātou, a le malamalama la oe, a le loa oe, e le whavavau ka koe I e whape ngā o ngā le lainga le lei whaingo ka koe mea. Whapengā o ngā lei loa e oe prioritize. E lei loa e oe po lan mea ngumela kasi, a lan mea ngumela lua, a lan mea ngumela kolu. I say, we worry so much about things that e umakai au, a ngalo ia te oe, e iai me whaavavau, e iai me le uma. O a me le uma. Mea le whakari mai e ile atua mo tātou. Se koe whakula o kala le ia ngofo le lo lotu mai mantua. Tasi lava le mea o lo iai nge le lolangi e whaavavau. O le e kale sia le atua. Only God's church in this world right now will be forever, will be eternal.
maona tangata. E le whaavavau. Le sa muli anga. E le whaavavau le sa fonki. E le whaavavau. I would love to. You know if I may, e whaavavau a inga. Pau a leo le a inga e whaavavau o le a inga o le atua. Pau la valeo le fale whaavavau o le fale le whaia le atua. La o le upu le whaonga I o le oikos, but oikos sometimes translated home. A inga. O le no whaonga, residence. Paula valeo le fale whaavavau, Paula valeo le ainga whaavavau, Paula valeo le no, Paula valeo le citizenship e whaavavau, o le lotu a le tua, o le langi. Am I spoiling your... Know that. Meanga, ai lola mai malama meanga, e pele ia te oelo a inga le ia le kemi. E pele ia te oe siau to o lua o siau whanau o nai o mātua. Ai sea, le le akanga o le ainga mo I lea, le ainga whavavau lea. Meanga ka o I ka kou lea tua, nga lea kua leo kerisiano e address whapea lea tua tama. E ke le maua se sea kua e whai engisi tama. Nga ka kua, ai sea, o le ata, o le ainga, o le aka, o le home. So kan fai kau o kuia me ia ke o se sa quote. Mta upu e wha. O le kusi rawa ngā ngalo me I lawa kasila o pepa I kua whamai. O le mea lea mātou te le wha vai ai. A sea me whai e paulo lea kala. Lea ngalo ngā luenga lai whai. Ke le lea wangoa e ongo wha vai ai. O le ngā luenga e le moe ai. O le ngā luenga ingo si ai. Whai mai u wha fia nga whai le wā. O wha fia ngā whatia. Wha fia ngā kau ai mā. Wha fia ngā whasia. A whai mai, o le mea le mātou te le whai vai ai. In spite of those difficulties, in spite of those challenges, whai mai, o le mea le mātou te le whai vai ai. Ese a wā e ui lava ina tau au ina uma lo mātou tangata I whafu. E ui lava inga kau au ngā le koe malu lava sasi I le whale e lea. Mai kara Paulo, ua whaafowina le I tutonu I le aso ma le aso. Whaamalosia le tangata moni o le konfa. Mera whai pasufiko mai. A wā o lo mātou pua ngā. Listen to this word. Māmasangia. Ke lo me kau māmasangia. E alang kau se mea e māmasangia. Ona e se mea o whaatustusa iai. Au whai aku ngai e mai ia ala e lua. E whaakuskusa male alunga. You say that to the alunga. Elea, māmasangia whaakusa I maai e lua. Lea mai polo, a wā o lo mātou pua ngā māmasangia. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Pa mai, e mawai pua ngā māmasangia. Whawhewhenga ka o māmaina pua ngā ti ngā. E kau mama inga le susungu ola. Kau mama inga ka seio kingi lima alai ola. Kau mama inga le kipio le ulu ma ili lua inga. E kau mama inga. Mai kala Paulo. Mai kala luka a Paulo ia Korinito. O le mea whaatau wā. Mai o le mato pua ngā māmasangia ma le vave mawai. E alanga vave mawai langa e iai le eternity. Se lau kau sanga ke olai, that's nothing to eternity. Ko kiki valus fulu soi fofe nguki ka ke wha amu ia umana. We always say, amu ia oe ka fia ola whapenga. Imagine eternity. Whawhewhea la ia le whaavavau. Mai no la ia lea. E vave mawai pua ngā māmasangia. E tupu mai ai mo I mātou le manuia ma mawha e matua silisili ese lava. Ma le whaavavau. O loo mātou le manatu I mea ua vaaia, a o mea e le vaaia, a wa o mea ua vaaia e ngata mai ia, a o mea e le vaaia e whaavavau ia.
No. Dwell on those words. Mawhauwhaunga. O me vaaya e ngata mai ia. O aunga ke vaai mai ai e ngaka. Au mele ngata ngai ke leo vaai mai ai. O le tangata moni I to tonu. O me e kau ke vaai me kala al tuspa ia e wha umatia I le afi. Mea ia kau ke ai. Paula vale me le wha umatia pe ngofatu. Ua ngā o le kale sia le atua. Amém. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. E moni aku mea le vaia, lo mea vaia. Pea wha pe tusai, malau fo I fika. Mea moni longa luak whimanga te sila iai, o le truthful nei. E iai lo tatou wha moe moe. E ui lava I ngā muta, le tino le ngei, e ui lava I ngā pala maleanga, e tusa e malea o mail tuspa ia tātou te loa ai, e iai lo tātou wha moe moe, o lo tātou loto te tele, e mafua mai, ona o le o lo whaia le sauninga, o le o lo whaia, le alofa lea ia tātou. Look at verse 5. Now he who prepared us for this very purpose, mai o ia foi o saunia I mātou mo le nei lava mea oai. O le atua. O le atua la, e le whai mea se, e le whai mea whaafa, e whai mea le lei, e whai mea ato o toa, e whai mea mai e awha mai, o ia foi o foi mai, le wha maoni o le anganga ia te I mātou. O le upungai whasa moa, le mea ngā, o isi translations, you'll find the word pledge, or you'll find the word deposit, or down payment. Whanau le atua o kako wha moe moe ngā. Asia, mai kala le angelu ia Maria, e iai e se mea e whaingatā I le atua. O le kali, e le ai. A le whai mena uri ia, o ia foi o saunia mātou mo le nei lava mea, o le atua ia, o ia ua foa I mai, le wha maoni o le anganga ia te I mātou. Each and every Christian have the Holy Spirit. A mai kala Paulo ia Efeso, a mai o le anganga pa ia e tātou is a sealing. It's a seal. O le wha mau wha I longa, ea, e malupui ai tātou, mai lo ai le e anga I tātou. Pengo whakso, this is what seal does. It shows our ownership and bring us security. Ele ai oe ses. Arang fa pengala ukala le ngo menga o sio e fai mo meu povi. E la kula o ke lo le al povi ele sa povi la ai la o sio le la fa mau fa ilonga. And we are like that. God know and the world know, Satan know we are of God because of this seal. What? The Holy Spirit. But the thing is they can't see it, but they can only see its fruits. Ava ai malalo langi kako lofa le fatua o ia ka fa mangalo loto mau lalo le on sai fa palpale le loto fuati ai fo le lei, then they know, oh, this guy has the seal. He has the Holy Spirit. Le ala fa mai kala ara uli ia o tato fa mo nga. Sia le nga fa maoni le tua. E ke mi makua lulu wina la tato. Lulu wina le tatou whatuatua. Whesilingia e tatou le atua. Pe mongi ea i le atua. Pe moni e se atua alofa le atua. Angare e tatou whamoe moe. O lea. E whai e iere whale mo I tatou. Ma aile mausali o ka ofio Paulo. Malanga timi I. Notice these words. It kako text lenga fai. Mea ngai la fai ele wali ia. These are the verbs. These are the doings of Paul and his team. Verse 1 fai mai. We know that if the earthly taint. And the second part of still verse 1 fai mai. We have a building from God. That's the assurance. And you have that assurance. You'll say this same thing. We know. Mātou te loa ngā whai mai Yesu e le ai sesio mākou e whapenga o ngā lei loa.
Mako loang fai mai Yesu ilona tama. Everyone that you have drawn to me, I will lose not one of them. Church, this is our theology that most churches today are struggling with. Olea, a Christian cannot lose his salvation. A Christian cannot lose his salvation. Many Christians today, Christians that we know and you heard of, and probably some of them are your relatives, they struggle with this truth. Olea, ele mafai eskerisiano ngale ilolo na faultanga. Ale mangingo ya malmakilo malmakila ile fasino mai al tuspaia. Fa upoyongo, fa mai fa upoyono. Therefore, being always of good courage. Olea, o mea umanga e fai al tangata ua iaile mautinoa mai loa. Ia lea tua lea. We are of good courage again. Ua mato i loa, ua iate I mato. Ua mato lo te tele, e lea au noa. Ua mato lo to te tele, o whasa mo umanga ngai eile. Ile mea lok whea tuai, ile mea ua nofo le roto tangata, ngā kei loa lea tua. Le upunga kau whaparangi whasa mo e le upung kusiranga ngaronga winga, to have confidence and firmness of purpose in the face of danger or testing. O alu I tau, o awhenga tā, ia auanga I ngalo e ke ore mea, mai le upsa mo velea, e so o ma wha ma mani noa. I don't know what's come first, but so o ma ngoa ma wha. A ma vai ti munga, o ngā so foi leo le la. O ati ngā ke whenga I maoi, o a popole, o a atu valenga, ngā ke oso e ke mingi e whanau le tua. Do not forget, e iai le teimi e malu wai. E iai le teimi e langi le iai. A le o ngei, unfortunately, I le o langa le ngei. O le o langa le le fale, ma le nuu Moni e whaavavau. Le tala noa e, le kala kuspai. Kusalawa po ame o mai, ua mausali lo Tatou whaamoe moi. As yeah, we can see the unseen things. Le winga ngā ua mausali lo Tatou whaatua. Hebrew 11:1 whai mai. A o le whaatua, o le whaalangolango lea I mea ua whaamoe moi I ai. O le mauti noa lea o mea e le vaia. Ka kore whaakarese ka kuwa ingi mea kakakong lea. No, kakakong o no Tatou whaalongo. Oisia ua iai mata o le whaatua I o Tatou o langa. Third and the last is this. E iai lo Tatou no Moni e whaavavau. We have a perfect place. We have a perfect home. We have an eternal home. Lea inga kongua lea. Ele sa oi. Ele upule Tatou te whalong so oi e whaavavau a inga. So, you know, sometimes o me pele a Tatou, ma masangi a Tatou, ua avea ma me ke le uska ia ima ele te tonu al tuspa ia. I love my mom, I love my brothers, I love my sisters. But the thing is, after this life, it's done. Malia e mai ro loko. Kako whaavau kako ainga, ilalo nei. Awa kulunga, kasi ar kako ainga, kasi kako kama. O lo alofa ngai pele ia o lo to lo mala whanau. Pe ngā umale alofa e pele ia o lesi kerisiango ngai o kafa ile langi male o lai whaavau. Why? Because we are one. Ole a inga ngai wako le tua ia oe. It's the picture. It's a part of his preparation. E sa aungi ai oe mo le a inga Moni lea. Le a inga e whaavavau lea. Believe it or not. Because ngake mafau fau ma e risen mai lo mafau fau lalangi ngai. When you die, a umar fale ie nga. Ngai, mal mafau fau fale ie nga ia oe. O ngā wakula e o le mafau fau whaavavau. E le koe manga kua e oe. E le koe langona e oe. Mea pe ona e langona I keimi le ngai. You're not going to feel, you're not going to reason like you reason and feel in this life. Aisea, ngā o mea whaafale I, ngā o mea whaafale apitanga lava. It's just all tense fashion. Le ie kako I leo langa le nei. The real thing is yet to come. And of course we kind of reason like real thing. I leo o mai, o le langi ma leo lai whaavavau. That home is a perfect home. Why is it a perfect home? For me whau pas furu kolu.
Whamai whai upa sifuma le ono. Mai leanga ngā whai e le atua. Because it's a building from God. That's why it's a perfect home. Mai wa ia te I mātou le whale mai le atua. O le whale e le I whai e lima e whaavavau I le langi. O le whale ngā le ka kusaungi. That home is a permanent place. Paul says, a house not made with hands, eternal in heaven. A home that not in the States, not in the islands, not even in West Sydney, but in the heavens. Eternal in the heavens. That's where our true home is. Our home is a glorious place. Why? Because our Lord will be there. Our Lord will be there. Kei mi le ngā mai ki ngā inga ia le whionga whenuti. E sen mai inga le a onkua aku. Le ngā whai mai ei, mai ke loari whis. Ngā usa ungi a ualu a ualu. Ke le fialu e whengu ki le ngā kaimi. Alunga la kala o le fia ngai la uloto. O le mauti noa. Not because he was good enough to go, but because God is faithful to his promises. And that's the confidence that we have. O le mauti noa ngā re tātou 1 Thessalonians 4:17 whai mai. O na whafua sei lea o na avei na e o I lātou o e ola matotoe. Talking about the rapture. Whanonga I mea lea. Whaatasi ma I lātou I iau. Ina ia whetaya I malea lii I le vani monimo. Mai lola ia. O na tātou whaatasi pea lava lea malea lii. Can you have that thought cross your mind daily? Amele fai angalo ya oisi mea malava whakirisiano. La mele whakankange yo kalinga ngā mea moni ea. E iai le teimi tātou te whailo a iai, face to face with our Lord. E awa pe sau Yesu e ola e ke alu awa pe. A pe sau Yesu e oki whemekala a Paulo a Tesalonia. E mua tutu mai la tou o lo wha pe ngā onga whioki. On kako whailo ai le whaatasi makeriso I le ea. It sounds just imaginary. E fōlinga mai wanga ongi moe mitinga pa ma whaatātanga. But you know what? This is probably the only truth exists I ngei kua I ngā mea. O lea, a oti tātou, pia whio mai Yesu, ka kokeo ai whaapea. Tātou teo ae, ma wha ai o tātou mata ma whaalongo, ma tātou wheloa ai whaakasi mai ia. Mai ona tātou whaatasi pea lava lea, malo tātou ali. Whanau lea tua, ola malo mauti noa, tātou te le whaavavau I nei. Ola malo mauti noa, e iailo tātou whaamoe moe. O ati ngā, o awhinga tā, and sometimes it may seem like we are hopeless. That's it, that's the end. We give up, we don't want to be it anymore. And meka, ale whionga pa ia le tua le nei tae au. E iailo tātou whaamoe moe. I say, because God is able and God is faithful. E iailo tātou ai ngā moni. E ilo tātou nu moni. O lo tātou nu moni la, o lo I le langi, ma le ola e whaavavau. Whaere ngā mea moni ma whaamalosi I lau sa walinga le nei vai tau. Te le mea lui tauina I tātou malangona I le whaavaivai. But let me remind you, God is watching, God is alive, God is waiting, God is looking after us. E whapena, o na whai ma whaamalosi I ai tātou. O le langi, lo tātou no moni. O le tātou no moni, o lo I le langi. Whamanuia le atua, e tusa e maua mana whionga I le neitai au. Iovalo mātou tua, mātou vi ia mawhaftai alo lo whamalo le lei e tusa, o lo whaatasi mai, o aua whionga, aua wai mai, mo le taitainga, I mātou le mātou sa valinga, le nei o langa whainga tā, anga sala, leanga, ma le mauti noa le li o mātou o lai. A whaftai au whionga o se malama
I o mātou wala ma se sulu i o mātou vaele atua, mātou te sava vali ai e tusa o lo whaasino mai. Whaftai tele nganga pa ia, lo mātou whaia o sili o le a maia le mawhai, mātou te whaalongo ai mamala malama, a sili o le mana, mātou te usta ia ai au a fionga le atua. Mātou whaftai le mawhtanga mautangata i le nei aso. Whaftai au a fionga e whaasino mai ma whaailoa mai. Whaftai le mawhai au mai mātou te ola ina ai le atua. Nei whai lavatai au mātou manatua nisi o le mātou a inga o le mwhaino mātou whaatasi. Whanau, ia onga, ta longa, nisi po a lava i mafuanga o mātou le mafutai, ta maanga le leila o fio. Au auna fo ia siota le whenga e mamai ti ngā le tino, tu mau, lau wha malo longa, ia lango le muina o na ti ngā le li le tua. Mātou titalo, fo i mo mātou umailalo i fole nei fale, pe ono mātou whaalongo i lo whetala mai, au mai ale malosi le tua. Le malama lama, mātou te usita ia ia ua fionga lo mātou li. Whamanuia oe, tusa o le loa whaulai o lo whatu noa, ma le mātou tapua inga i le nei tai au, lo lava suafa Yesu. Amene. Amene.